O te whatala ko fo le mai monga no cha tunu o ile nei cha hea fo ma le nei so fo ma lo le so fo moa ma lo fo ile langi ma lo moia o se fa poponga fo nei o mena tupu Samoa a wala fa fonga anga o le tuli nga lava o le ame o tonu ma le tinei o nisi o wha mtelanga i ono alia e mai ma le masalo mia e le atunu o le wha ngā so longa o le whainga panota. O le mafuanga leo se tasi o fofuanga ua wha iloa e le komisina o whainga panota le fionga tuia felolo te le John Sally. O le atapu pe wha asai na i telefoni o na tau ave i to tonu o le aso o le awhaatino e ia panota te tasi e le atunu. E mai se ilea o le a le to va ai ni pupuni e pe ona masani ai I taimi o whainga panota. Walls ai vai le sipuf, ma le sipuf e vai wa pe kolu pe fam ko kong me le ka ko fero palo. Ai le ko pungi ko. E un malo ku e lo ko fai lo. Na palo. Kai nga ba fa pe ire ba puf fas ke fa sanga u le lo ai un melo ku ala ki lo ku ala fai palo kai e un malo ku e fai ngolo palo kai le. E le ko fai pungi me foi ngale fai lo ko sakel fo e ka ku ka pu nga ola ya e me sui ka va me fa pe ngai o le tu alalo le afionga tu e felolo to le John Stanley o I o le komisino whainga panota I le mawano le atunu o ia aua le fefe aua fo'i ne I aise tu langa I whapopole ina I le whaatinonga o le panota e le aise isi e na te sila fia ina le whaatinonga o lau panota po o ai fo'i le suina e panotai. O le whamanatu le fionga I le komisino whainga panota o lau panota e wha lilo lilo. Peang whai ko o le aunga ako ne meo paloka o le e wha lilo lilo. E le se lo e o alo fiso whainga paloka e le ilo ako inga paloka. O me o mai ko ki o le results. Markala ingo mea. Pa o me whainga laki ki o fiso whainga paloka. Sei vanga nga I lalo o kunafo, nga o le whamsingo. Ao I maka po ngonga, maka kele le whamsingo. Nga o fiso whamsingo ngai whaingo kalangia. A beso lau pe palo ka pe ava. E ile menga ke vai e nga ngau le kengi. Nga o le ngumela. O le ngumela le lau mai I, o le ngumela nga le ilo ngole le rola palo ka. Ngumela whainga le nga ngau ngole pe pale. A ke vai e riso ngole. Nga ngo sui ka vare lungo le pare ke palo kai o le siko singa o le me o le whainga le palo kai o le fa mai foi singa ka foi popole me le pre-polling le mango foi o lai fai ka uma o lai do uma le a fa o pe palo kai o isu kai mile la fo fa ma uma scutinis mango era coloca ka isu palo ya classifica ko ya la sua me la escutunia que se fa com passa la ho ko lo le fa io pe pe io isso e le pof le foi vida ilo mako operating center ya la fa pe pe io isso e pus kai kas ya so ele ya mas me foi o ngakia me fa pe nga fa ngol nga a o le fa kingonga io le kisi po fa sa o kanga o mea la ngai whalililo ngā o oea, ngā o eksisui me ngai pāro kai. Ua whesilingi e le fionga le te whono le vang whai o le whātua tue le atua sa mawatasi, le sunga la aule le mali atua le o te pola tai wau Forces Mill, le ami o tono whai unga whai. A le te tai al malo tausi whapera ka peneta al malo tausi, I se lato fofuanga wa lato solia ele tu la whono, tofi lea o nisi o whaurulunga, o ofisa sili o ni so matanga luenga ai o lo manino le tula fono e le mafai o na faatino ina e se whainga malo tausi lea fuanga oli whainga wha vai wha tula fono I tiu te whai ale malo tau ave I se teimi e whata ape le tunu e le au lo la tau malo si anga e whai e meia o ni to finga po nisi o suinga o tula fono fono o whainga wha vai o tu la fono fa tonu e le ma faina la to faia e o le to finga tu matila ne o fa rulunga mtanga luenga po fa la pop tonga le malo po fa la tonga tu moti e le ma fai o le tapu la tu la fono o la le ni o tu fesiri lo ma fa pe ai se a
ai se ale mafuanga wala aloa ele vai al pale mia tau ave male kapeneta tau ave ietu la me o fa peina fai la me o soli el tu la fono o le fa moenga o tiute fai a malo tau ave ele au lo latou malo siang o la mele o fai o soli tu la se fina ngalo le te tai al malo tau si fionga fia mena o mi mata afa na ia tali mai ai tu sai male fina ngalo la uli sili le ai le tofia o officer sili ia o le fina ngalo pe le na mai le press release ale fast o tali mo se i malo tau si foi lato ia foi la ia le o lato me ai ele o ia se a faina ile fai o filfilinga mai o le me mali ai e pe o le tu au pule CEO o le vai fa al tele o isi mau CEO ia na fai nei e mato a filfilinga o le me la vai o le la vai tau mo fai e tu watu la vai le pisasi e fa tino la tu ngaduenga o le fai o fa ngaso longo fa salanga fai ngola tu interviews foi le pe mai a con kalate e mai fautu anga il kabineta o le fai ngala na o le fai nei o le me foi mo le si le fia ona le tulturi au pu il CEO le vai fa o CEO lana o te europeo o mafuo no fa pe o le CEO e na matan fa salo mai le avano le ya apelita ai le tupu le mele o tupu nei ma tu le mai ai le malo tausi ai se vai nga wa ai o le me tau pulenga this is an administrative issue atonu ia tofinga e ona fai te ia constitutional officers ia ai o mo le lautele ai o matanga dwen o le ai alu lunga foi le fanga so longa ngadwenga mai e taua foi le tula mai o ila to e taita ia tato fala putonga ia o le te manatua i le painga le taluai le na fai ele malo tausi le filifininga o le ombudsperson ia o le tofi ralna o le tofi al parmen so atato mafaula foi le tulanga o le malo tausi atonu e fafisiria but ile mea ia e le o le mea foi le o te pui ai ina te iwa pe o tuli au pu ia se tangata o le vainga ia o le fanga solonga o le ngadwenga ia ile tulanga masani amai al kon kalate ale u fasal lau le tolu masina mai lum ia o atu le taimi u mai kon kalate o le o to tula mai ia se tasi e filifili mo filifili le fionga ni mata ki tiona poni e avea mo officer Silvia le matanga luenga o tangata ta whao mai mo mai whafo po le Samoa Tourism Authority na te tau avea lea matanga luenga mo le taim nei. O le filfilinga lea na whailoa e le tai le malo tausi ala e se whai unga na kampeneta le wala tu to fie le fionga ni umata ki tiona poni. O ni umata ki tiona poni o se taso tamali ua lo fo ila na tautua. O ngā lue hei to tono le matanga luenga le nei o tourism tangata ta whao mai mō mai na te tau avea le matanga luenga o tourism mō le te mile nei i le si tolu tau sanga. E peo na sile fio le matanga luenga lea ua silia ma le ono masina o avanoa lea tofinga ina ua wha amalo lo. Le fionga to le fua pativani na te vita lea eo o mai le te minei e le o mawhai ona maua mai se wha mtalanga po le atonu le mafuanga ua whai ele whai unga e wha amalo lo i lea tamali. I se whailo inga te tai al malo tausi ma le visenga tu stala le mamau atu talua nei le fo ina fesilingi ai le fionga fia me i le tūlanga wo o iai e le suenga. Pita iane na whailo e fia me e le ito e o mai se tala ia te ia i le mata abu pau o lea o lo whaanga solo pea suenga e whaasanga i le sa avea mo ofisa sili. O lea la ua tofia le fionga ni umata ki tiona poni na te tau avea le tofinga ofisa sili na matanga luenga o turisi ai o mai le so e le imanino le mafuanga o le whaamaro lo ai lea o le fionga to le foa pati vaine te vita. Te tai le malo tausi le tunu le fionga fia mena o mi mata afa a to ai ma le komiti o whaarolawe whaafosei
I le afia ai o Samoa I le tūlanga le whaama I o pepesel tanki whiba. O lewa whai loa le whionga whime ua iesef tūna inga po swinga mo le toi hae ai o whanawa onga I le vai aso fau. Whasisi lato disi o la sanga fau ma swinga I le whatautaia o a onga a le whanau. O a onga uma o le ato e tatala I le asonga fua. Aso mua se tema lua whelua sifulu lima. Pea mai a whai ngā whiriwhiringa le tunu I le vai aso lumana I nei. O le ale ai se malolonga a onga I peo na masani ai mai le aso sifulu ono se tema I le aso sifulu whao o ke topa. Se ia vanga na ai le aso malolo o le aso pai o le whanau. I le aso ngafua sifulu tolu o ke topa. O le ale ai ni suenga au mo tausanga wha, ono, male sefulu. Ai petai, o le a whaawau pea, suenga au, mo le tausanga valu, o le a whaatino mai le aso tolu, I le aso fitu o Novema, lua whelua sefulu lima. E whaawau fo'i ia suenga au mo le tausanga sefulu lua, ma o le a whaatino mai le aso lua fulu wha o Novema, I le aso lima o te sema luafe lua sifulu lima. Savo se whapopon nao tātou o totonga mena tupu po tātou am daita melo tupu Samoa. Tuli tā mai le whiawhia nā nei le whionga le lua amasene. Ma se isi whapopon o tātou a tamua. Melo tō au nei so I fua tele manuia.